Uyazi ngelila ngathi ngihamba sihamba nomfowethu siya kwenye indawo yabona. Masifika lapha nomnewethu. Kusho ukuthi ke sasiye komunye umuzi babeke lapha na ke masifika basiphakamele basiphukudla. Mabe siphukudla manje ngenkathi besilethela ukudla lo sisi lo owayesilethela avela afika ukuphethe ngetray kanje. Uma kuphethe ngetray bese agobe kanje azokubeka angaguqi. Uma kubeka kanje kuvele kuphuma ibele lithi taca phezulu kwakhala. Kuvele kuplasteleke mfowethu. Yikwaba nzima ukuthi ngikudle mina ngilo ngikuphusha kancane ngespoon ngishiya isikhala la. Uyabona wona? Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bokucima ngamanzi nina belembele qamanye amalembe ngokukhalipha uShaka kaShaka ngemazi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi asemashobeni ngiphinde nginibingelele futhi umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa zamkhomba sibone sincane saphuma ehlathini kuseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikholo likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamugxamu usathena nkane lakha lathi ngihamba litheselo sitha lathi ngahamba namuhla ke bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nesibani samathongo yini le manje cha isikhwama lesi sivelile ngisifuze isikhwama umnoni lesikhwama lesi sihlala amatshe lawa asolwandle hlala amatshe asolwandle ngoba manje abantu abadala bathi ufuna mangisolwandle ngifaka amatshe lawa wabo ukuze kube umoya wabo lo engixhumana ngawo alula noma uthiwa ngokuphi manje asisala amatshe la solwandle ayike sengiyeza ngabe nawe emanzini bengididekile ukuthi yini yona le uthi umnethu naye ngabe usenokuthile ngivumelekile ukuthinta mina cha ngoba nawe unayo ingelosi yamanzi futhi angona ukuthwala lokho into esayilanda emanzini namathongo akho angajabula uma ungawathinta lamatshe ngoba amatshe lawo wanikezwa mangabe uthwasa ukuthi uthwasa olwandle emanzini emanzini ngizwa kahle hayi mnewethu angisakwazi kade yagcina kade yagcinana futhi mnewethu lalela phela ngaphambi kokuba siqale lo mfanekiso esizowuqopha uyazi ngelila ngathi ngihamba sihamba nomfowethu siya kwenye indawo yabona masifika lapha nomnewethu kusho ukuthi ke sasiye komunye umuzi babeke lapha na ke masifika basiphakamele basiphukudla mabe siphukudla manje ngenkathi besilethela ukudla lo sisi lo owayesilethela avela afika ukuphethe ngetray kanje uma kuphethe ngetray bese agobe kanje azokubeka angaguqi uma kubeka kanje kuvele kuphuma ibele lithi taca phezulu kwakhala kuvele kuplasteleke mfowethu yikwaba nzima ukuthi ngikudle mina ngilo ngikuphusha kancane ngespoon ngishiya isikhala la uyabona wona ngale nkulumo mnewethu ngifisa ukuthi abantu sesibatshele ukuthi ayikho into ebaluleke njengokuguqa ayikho into ebaluleke njengokuguqa makuthiwa unika umuntu ukudla yebo yabona kube lwasisi waguqa ngenkathi ebeka phansi lokakudla lani ngeke liphuma ibele lishaye lapha ngitshela kwasala kuplastelekile lapha napha phela mnewethu masikhuluma ngokuguqa abantu abaningi bazokuthi masikhuluma ngokuguqa mawusukulethela umuntu ukudla omakoti kuphela ngoba suke eganeni kanti ukuguqa mfowethu masuke eguqa usuke ekhombisa ukuthi uyakuhlonipha akagcini ngokuhlonipha wena uhlonipha nalabantu laba abakwembethe iqiniso lelo uyazi mnewethu kumanje nakukhona umuntu uthola ukuthi owesifazane ushadile unendoda kodwa usuyayithanda kodwa manje uyibiza ngegama wakwamuza umkami ngibiza ngegama cha hayi angikaze ngimuze kubizwa ngegama manje wena ungathini ke kulomuntu lo wesifazane osagagula indoda ngegama yabona ke phela fuza elihle fuze mfowethu lapho kuyashiyana ukuthi ekuthandaneni kwenu isekelo sensithini ngizoke ngizwe ngoba ayikho into ebaluleke njengenhlonipho othandweni omunye umuntu kodwa mnewethu angathi mina ngiyamhlonipha mina umuntu engithandana naye okanye umyeni wami ngiyamhlonipha
kodwa ngiyambiza ngegama kungabe usamhlonipha ndomo Cha phela mangabe umuntu usumganile noma eseganiwe uyaphuma esigabeni sokuba umfana bomnumzana owesifazane naye akabizwa ngegama lakhe usuke sekufanele abizwe ngani ngesibongo sala eqhamuka khona ayi mnewethu umama Sibanibani umama Chili uNkomosi ukwenzela umzekelo ngoba nawe akufanele ubusumbize ngoba sesokukhona ogogo abamembethe yena manje ufuna na ukuthi ubahlonile Masibanibani ayibona kunjalo mnewethu yabona abantu abaningi ngeke ngibabuka uthola ukuthi lento bayithatha kancane ukuthi umuntu mabeshadile bebobabili kodwa umuntu usaqhubeka usathi sibuku umbiza kanjani umyeni wakho ngegama umgabhule nje ngegama uthi sibuku uma wakhena uzombiza ngobani nawe uzombiza ngosibuku lento abasuke bebizana ngayo ke fuze bethu obabakhe uma uyibuka kuyona njalo naleyo nto leyo ayihlelekile leyo nto ukuthi babakhe babakabani ayinakamano intingane ayinakamano ingane inalo igama kubalekile okungcono uthi baba kaSibanibani hayi ukuthi baba kabani hayi ukuthi baba nalento uthi baba ayifuneki yonke leyo we baba yini le ayifuneki yonke leyo nto nisibona bafowethu sikhuluma ngale nkulumo nje ingoba isizwe sikaphunga noMageba siyisizwe sesidunguzela kakhulu izinto ezincane izona ezigcina zishaya njenganako lokuthi umuntu eganile kodwa manje ubiza bani umyeni wakhe ngegama uthola ukuthi noma ehlangana nobabezala egcekeni uma ubabezala ekhuluma naye uvela ame njengomphoni kanti akwenziwa njani uma ukhuluma nobabezala kuqa ngedolo ngisho ukuthi uhlangana naye phandle umuntu esifazane mnewethu kufanele ukuthi meganile phakathi komuzi adle ushephise emagcekeni awufuthe akufanele ushephise ke nje akufanele ukuthi usudle umakoti kuphela nje ushephise nje uyisinengiso nje awuthi ngikutshela yabona mina ngangodla ushephise wefuzo ngathi ngiphuma empophomeni ayike abantu abadala phela mina akazi ukuthi imigomo yabithini mina ngazi ukuthi okay umoya wabukhona kodwa nje okunye ngisazokwenza bavele baphakama ngihleli noma baphakama ngimene bathi yini lena edlule ngane ngasho ngabe ngokhipha ushephisi ngubamba mangiphapha umshephisi ngubambe kanje sengitshela uma ukuthi sekuphakama abantu abadala la kwena bakubuza ngalo shephisi othi yinto edla ngagcina lapha ngiphindanga ngawo ushephisi nothando lalavi laphela awucabangeke umuntu esifazane uganile phakathi komuzi kodwa udla ushephisi nangaleke ukuthi mhlamba ufuthe into engafunekile omunye umuntu uzothi usuke eqinisa imidlalo ababuze kuyinkunga zesinto ukuthi imidlalo iqiniswa ngani hayi ukuthi uqinise ngoshingana cha phela lento ukhuluma ngawo fuze uma ukhuluma ngokuthi umakoti kufanele aguqe uma ukhuluma nobabezala lento ekuthenini manje sike sibone na kwemenye imizi mangabe sobayihla abantu benza imisebenzi mhlawumbe uthi ubaba akasekho emhlabeni bese ngibuza mina ukuthi ubani ozoshisa impepho bese kuthiwe uma oshisa impepho bese ngiqala ngithi mina uma wena akakwazi ukushisa impepho nje ngoba kunabantu angababizi la emsama angakhuluma ushona nabo azahluleko angakhuluma ushona nabo uyazi mnewethu enye into nje usasho lapho ngoba sisathintena la kumakoti umakoti uyangenani endlini yabafowabo bomkhwenyana wakhe akangeni kodwa kulesikhathi namuhla siyababona abantu uthola ukuthi umakoti usiyahamba manje ungena ezindlini zabafowabo ufunane ezindlini zabafowabo bomkhwenyana wakhe ubabezala yena ukhuluma kanjani naye umile umbheke emehlweni yazi mnewethu fuze lihle abake bathenga incwadi esihloko sithi sithini isinto kukhona la kubhalwe khona ukuthi uma ukhuluma nobabezala ukukhobe ungenani ubheke phansi manje ubambele lapha ngasedolweni lokho kuyinhlonipho osukumnikeza yona ubabezala bezwe lona ingakho ngithi abake bayithenge lencwadi yatholakala ezitolo zakwa-Adams noma ungambuka kuphi siyakwazi ukuthi sikuthumelele yona yabona ke fuze nabo baba asike sikukhulume lokho uma usuwumnumzane musu kulala endlini enkulu omunye umuntu uzodideka ukuthi angalala endlini enkulu kanjani umnumzane uba nelawu lakhe hayi ikamelo ilento manje uthola ukuthi ngiyibeke mina mnewethu ngoba manje mhlawumbe bazangezwa kahle ibeke mfowethu yabona bazibane ubani ngoba nake ngakhaniya
ake ngiyibeke awuyibeke mfowethu ake ngiyibeke ibeke mina mfowethu sengiganile ngoba usunomfazi ibeke khona bengeke babe nayo inkonondo Yeah. ngoba manje mangathiwa ngiyakudedelwa iqhubeka bazothi na hayi yena useganiwe Yeah. ukusho ngokwana ke ngaka ngoba engakakhali Ngoba awuyibeke futhi yake ngiyibeke yabona bafowethu uma uyinsizwa uganiwe noma uyindoda usuganiwe nomfazi akufanele ukuthi ube nekamela Yeah. uma kuukuthi usenalo ikamelo njengamanje kubalekile ukuthi kodwa makuhamba isikhathi ube nendlu yakho ethi wena yeah indlu hayi ikamela hayi ikamela. ube nelawo ekuzokwazi ukuthi le indlu kababa lento mnewethu ifana njenganokuthi ubaba athi sihambile emhlabeni lento eshoyo ebese yabuya usezofuna indlu Indlu. yakhe usefuna kwakhela indlu ngoba ube njani Ubengenalo. ubengenali lawo manje lento igcina manje sekuthi manje ngisho umakoti emekilila agcine segurukudela endlini kabani kababezana kanti akufanele ubabezana kufuna ahlale kufuzelile mne wethu asivesane siyiphethe lembenge siushayile umfanekiso oqoshiwe ozophilisa abantu njengoba nawo lo usabaphilisa abantu asibonge kakhulu ngokuthi nisubscribe kwi-channel yettu siyacela futhi ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV siyabonga futhi ngokuthi niwuthakaselele umfanekiso eqoshiwe yonke esiqophayo siyacela ukuthi nidlulisele nakwabanye bese sithi nje impunga Ayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe Ayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe Ayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe Wafika inyoni yahlala phezu Wafika inyoni yahlala phezu